Special Court in Shemna Puang, Aizawl District Court Special Judge, Prevention of Corruption Act, Dr. ATTC, Lyndia Cheng vaibelchhe teaching pen thubuaiah, Thimlo, Achantir, Law and Judicial Department LDC Master Role Train, Lyndia Lalhruaitluangi Cheng. Voini som thum hian apuang Special Court chuan Lyndia Lalhruaitluangi kumle chung tang torle Cheng vaibelchhe choi torina shem poisa hi apeloni chuan kumsom nga atan belang Court judgment tarlan ani danin he thubuaiah Law and Judicial Department Under Secretary Lalhimpui Marin ACB FIR athelu atanga irchhuakani Lyndia Lalhruaitluangi hian Law and Judicial Department athohun chung December sangni sompanga atanga August sangni sompre chungin Department sumpai atambera chuan sarkar ukilte hlotor Professional Service ti hnuaiatangin Office Bill lemte Section Order lemte achunga thunai tu te ming sign lemte le case memo lemte mangin Cheng vaibelchhe singru anu le pa te le alaizon te bank account ate dalutin amami maltan alo lemlet puya anu le pa le alaizon te po thubuaiah hian rinlu anni ve nge thubuai ngai to na hian sarkar lam thusetu mi somni pali te chu thuzo fian nia lekha le tul dang poimo zathum pare zet phor chu ani nge hetianga thusetu te thusoi le lekha poimo te ngun taka bukani nuwa ko thien Lyndia Lalhruaitluangi sarkara amo phorna section sombathum pakhatna A B sombathum panina PC Act 1988 te akota mo phorna amami maltana hon kholona section zalile paruk IPC ate poisa chung thuwa achung lama thunai tu te bumna section zalile somni IPC te inbumna turatana lekhalem chiam section zali somruk pariat IPC tele lekhapoi molem adik tak anga manna section zali somsari pakhat IPC section angte in thiamlo chantirani chuti line alai zone la limpui anu zo thansangi le apa lan ne liana te ero chu dan abo chetna konga Lyndia Lalhruaitluangi lopui boma puna ACB lam hian thinfiana thato kan nei lawa ngayen hemi thubuaiah hian thiam chantirani thong Lyndia Lalhruaitluangi hi he na tang hian nisamni pakhat tariat khan my part Tura loni to gospel singer sailo ho sakna dampa bial ZPM candidate wal sailowan affidavit atalan danin MLA chu torin asum din muna chelo wal sailo hian khoichet thai movai bulaset poisa ler thai hlero le dangte chengnoi somnga pokwa singli sangli jasari somthum pasari huanaya khoichet thailo imovai bulaset ram in le dangte ro ama mingina nailo hetila hian sailo hi an unau zinga mi pom chuna nia wangin rauchun tur in le lobaka thiludang anei nge yang ti arinom dampa savom ti wang rongat poin sailo din na tur dampa bial hi mimit fukna nia zofa te hriat lo sailo din na ani boko wangin bial hot ber pol ani lo thailo INC candidate po bial chung mi ani awangin bial vong mek to MNF candidate tan chak the ani donem Inland Masat Lirin, Mizoram State BJP President Valal Mokapo Abukarit Donti Ashiat Thaya, Central Sarkara BJP Shoi 210, Mami District Chung and Klongundan Le, Anvil Uluk Dan Lirin, BJP candidate hi, Linglau Tura dat ngot Thai ani big lawang. Kacana temlo subscribe pa milo in subscribe wang nom thukosia, milo in sakka milo subscribe jel turngor sombokache, kalome.